1929. Now, in fact, originally, Krana ewo anguna kasem. Yen papa ni nana ifrimamu 1929. Ena sa ejumwe yen ara ya sa sinie. This is our land. And sa na ebe twi mu no. O compose no anguna kasemu. If we say na yen nana anguna ni. Now from 1929 ena atwa swa yiguso eto. So imagine 1929. Yen ara ya sa sinie. Eya bodenden emayen. Muja na nanum ehwiegu homa yen. Edru mene wonsoso say yebeye bia toaso nanso nimde entraso kotokrane ne peseminkuminya edi yen yedem oman sebe you say nye you ensen na ho se omanfo momra mechre oman sebe you say nye you ensem na ho se omanfo momra na mo mechre yena na mu hwiegu ho mai ananka dru so 1929 na enya fa hodie ba ye papa Ephraim Amu no tono anguna kasem ansana ye de betwi kasem 1929 ye mu say na 1929 ye da so tiase ye mu say na ne awo yen asabre no enso ohun se ye nananom eye bi gu ho nti de aka ne ye mimi ne wumienu se nka ye bi atoa so but the sense ye mu ye ho na ye mu ade na ye mu obo ade nneoma nti no ya sen no ene ye kekem ye yankasa na akoso problem no ene eguso ayese kekem. Nti to de bia ye complaining na ye complaining ba Ghana eya na ye misre because ye yankasa ne ya hyeda ne ya se o man no ye wi ane ye complaining an de bia ye be ka aban de ba me no mienu ye nsisi ye ho twenioma ye de jeje nyom enkrofo ye koto ade no 1 cedi ne de akoje 5 cedis ye koto ade no 1 cedi o ne de age 5 cedis bibini nya ni nua wabu no obi kwa akopɛ visa immigration officer o penintem ma menya nintem de ne me yemfa bebre nka ho nti sɛ ade no ye 1 cedi a sɛ wo penintem de ate sɛ wo tua 5 cedis enye sa na ye de tia enye sa na ye de tia passport passport ade na ye obetue bia 500 na se for no 2000 nano na me ni abrante bi edi nkomo so okope national health insurance card ehun sem basa afi okan ya o say na nse kura de me kope Ghana card e west sika me tuaye for Ghana card no na yesen Ghana card yesen Ghana card will replace kura yesen and so nipa ni hu say all pen in tem na sabi o de ya de enti Ghana ni obi hu kire ne pe na obi ani age because ahu kire nim no obi benya sika enti wase otua almost 2000 we ukona akubusa say yampa ye be deny but omum ti onim de yeke wasema kwa akodi police ohu akire wo no pe ne ohu akire no pe enti ene yemfa so ohu akire enti yemfa so ane delay wo na no driver bi whatsapp me police ni ache wo mu say obey wo mu dem for 4 hours just because 100 cedis in number 4 hours enti na 4 hours
because obi amfa 100 mbra hwe ya ma menka bibi nkyerɛ mo ade ba akwa mesua wo brabom ne sɛ so osoro ginya nkrompa mu akwanya yɛmfa nsisi obi Nhyira FM santi asene na no pempese wo ti ase yen ara ya asase ni asema ye kan ni se broni bua nipa onje bribe broni be bua obi onya fasika bransa enye bibia na wosi eye sika me nana me papa adokufo omampanyi kufo ninia panyi ninia ketwa sorry ninia ketwa emre bi no ni mi di nkomo o se nana dimpa eye sen ahonya se de wo ye na kosoa na ye sa good name is better than riches no eye adwuma etore bia wo nhyɛ dan te ase nanso nansen na me te ase bebree enye bibia na ye sika because baabi wo hɔ a mawura enye sika asɛm impanyifo bia nyamea ya adom omutimi ni midi nkomo a saa mpanyifo no sebi kebeteki be 1000 years ansa na mahia omu no adom nti dimpa nanu Saturday papa ne me kasa ensema na oka o se de wo ye na toa so ye de wo ye na obi hwe wo nurse ni a obi aba as a patient e kwan a ofa so ne kasa ye obi hwe wo oni wako baabi kura wako adum obi to ade nipa na wo pese wo ti sto ano nipa ne pese otobi obuafu ho wa na ade na wo ton no obuafu hu nti wo so say ye meto wa ade because nipa ne busa wo na 120 obuafu Nhyira FM na wo ya wasa be blame wo ho ena no pay ye wase ye adwuma yi ye benya Ghana fo bi oti asore dem anope ya wase ye adwuma no Ghana ni jai na adwuma ekwa akogye akwankyere ekobompa the whole day na obeba na adwuma na gu awie a na wasa complaini say radi madwuma esai Nhyira FM ya ne ye ho na no Friday me say na me bobo boso keke me pese wo ti ase yen ara ya asase ni a eya abodenden mayen moja na nananum ede ahodene no munya akwadwofo no mu mpasisie Ghana ni nya obi o pese obu no nye wi ya sabe complaini tractor driver o twa short uwi a obu afu ye ka wo mfi e na wo ye because e wo se wo survive. But adia kakra mehu ni se enye bibia na yesika me mehu a enye bibia na yesika se bi nka bibia na yesika nke yente ha se bibia na yesika nke yente ha because ye hu sika because ye bia sika so akere enso enye bibia na yesika now they just say yensisi obi say bebia wo bia abadwuma bia wo bia ne e wo say ene obi a plan say ne de mekofie no na e wo say magye nkrofo into obekọ ba bi ni ase da create traffic because nipa wo ho a ena nipa no ebe na adwen say e wo so otua na okontem nti abaya dwuma bia no yenya ne ntem ema obi nso meebi yen create traffic no because wo tena ho wana wo cha e wo se wo hia obi na nipa kro no gi baabi na okohu panyi bi na panyi ne sign tem na se de be ya ye wi a ne ye se complain se Ghana nko yi ye complain se member of parliament and we are and a politician omu ya kromfo and omu hwia de unsunya unia na wo hwia no and then conform sika usuban the same thing and out to abamano nti papa ba ku busai eduru maybe Abraham now pa chew say Sodom and Gomorrah yen say no o pa chew say radina omuye 50 ube say o se say no oh na omuye 30 o se say no omuye 20 ube say no se say no na omuye 10 ube say just
okekep guma na Awurade nim sɛ Sodom and Gomorrah bibia papa bia no nti enhyɛ da ni papa bia nti enye ne ntem ne nkofa Lord to mfiri ho ntem na problem ama. Because now the whole Sodom and Gomorrah ekaboma dodo na obi ebu obi aye de ope enti na yenhye da nya osoro Nyankopɔn na nim sɛ me kɔ Sodom and Gomorrah nipa dodo na menya 5 mpo na metimi agina so aka sɛ because ɔman ne nye. We cannot complain whilst we are part of the problem. I repeat, we cannot complain whilst we are part of the problem. Yentimi me complain say obi nya na dwuma ye wobra menu mienu yesisi ye ho. Wobra menu mienu ye pese ye hwia obi. Wobra menu mienu eye adwen say akwanya bia ye benya bia no. E wo se me di bu minia. Life no, say wo ye wa adwen say ubu nia. Tini ese ubu obi no na Nyankopɔn hwe wo to ubu okoto kwasea no Nyankopɔn hwe wo to. Why are we complaining? Dodo na NDC fo ya se omunya position. Amania omuhu NDC fo omunya position. Komo se see because obi e pesika. MC ono aba ono kra yenya ntua ne ka no. Obekwa anopa ya line enti e wo se MC no ofanya nsakwan bia so no onya sika. Because ene no kromu ha no so obeye panyi a wo ye adwuma mankrofo. Nti MC for ma ba mu ni sikai obekọ no ye beta full soldiers NDC full soldiers no ebekọ ho saa because obia so kọ a anya bia wo se honorable man sika nti honorable ni sika obewia Nhyira FM obewia me dey ba from na no yes a red fish video be about red fish na red fish no ofa fish na no dia kobo enwo o dia fra nwo red fish no enye red fish o e normal tilapia patre ye white no na oba besia maame batan watam no dia kwakohye enwo mu se de be ye ewo abehu se e red fish ena enwo no nso sudin ni hwa ni sa wom yan kan ni say ya monti ase omaye ekọ nanim no enyoma we onye ta oman no kra ebi kra na no wanhye dan kwa asori o but onye saade no nti ya na mo kasa osuru ni mefie no de bia sa anwom na na meti osuru ni mefie a mebusa say adwen be pa nti adwen we ne de kọ heaven na say heaven bi wo ho de a sa adwen we yemfa nkọ heaven o. Bra Facebook na be ha de. Bra Facebook. How many times ni enka galamsey ni China fo mu ha? How many times ni enka nkyere wo say China fo yi a omu wa ha yi, omu krom untimi mma ho kwan mo bi anye de ope. How many times? And so bra Facebook. It took one year santewa hanabisu. And then me bona baso. It took years and to be a friend hanabisu. Mamma me penance ma confobeca senisu. But me anam pe action, yas and toa. Bra Facebook never he. On that TSC mama China for na almost say what she be what you omo. Ebi wo ho akra ehu security issues kra no kra betu no fu wo ho cause galam say issue wan hwe kro bi bekun bra Facebook ne behwe na hwe oba ya santoa hanabisu o sorry ye no say galam say no ye wo soldiers ye wo police wo munyina teto and so China for are bold so me galam say it took her and a few people be and on no free cry about chichibia or dibiko. Nhyira FM. China ni abroche China obekun China untimi koye galamsey wo ho but we are bold see abe galamsey. E de beto Facebook se see ana ne ye ho sa. Nti ye complain ya na ye mesre. Na ye mesre.
we cause the problems. Ye ko spray so o ye farmer kwiani o tam a drone na ye di gusu na dia gusu bebre na intos na e wo se nya bre na bre no intos within 2-3 days 1 week na ayekọ na ni pedi no wanya usika. Nhyira fan. And then you are complaining. Ni pay wu because of a nyoma ye die onu anim say nya papa. Die wo hunu wo fie ema nipa pia bontin be di onu anim say nya papa. Ahunidie ne nye enso de beba nipa stem na wo wia wasa akobọ mpaye. Enti de bia me ka kire wo say, me nimpa ebo tenten bo. But ade na me panu minya. Mpaebɔ tenten mi nimbo me kwa sɔre na ase mo mpae 1 hour mi ntimi mo me nimpaebɔ tenten bo. But adeɛ na wo bɔ mpae 1 week no me metimi de just adeɛ ba ko penya the same thing, all because I know how to connect to God. Nyankopɔn penhwehwɛ ni mu ɔmpɛ sisie ɔmpɛ saa nyoma ne enti wo yɛ obi a onyɛ saa adeɛ na wo kan sɛm a otie faster. Ye mpae bo kasa bebre because ya adwen nya ninti no ye bo mpae kra ye adwen se Nyankopɔn tie ye. Nhyira fan. Enti na de ba ko te se be 4 hours ye all night ne bo awurade tata awurade sa because wa adwen ye but wa adwen ye pa a won sisi obi a wo ye de pe enye mpae bo tente wo ka che ne pe oben wo oben ya ma wo. Nhyira fan. Because wo tema wo atenka Bra Facebook na behe. Yetetia ne ye sa. Oba ne sorry ye Honorable Hannah Bisu. Why ade? Say ne epe. Ebi enye nipa nyina na be pren so de. Nanso de wo ye no. Say etena ase na China fo didim no mo ye free. This is what we want. Na but to sorry ka kire ohene se won fa na sa ase ma no. Enti ebetimi anya mpanyifo mo te se Hanabisu, Honorable Hanabisu. A be sori akaka kire nkrofo se ye mma mo kwan ma mo nsei nsuo no. Eni abre na oye adwuma. Ena me bona baso. Se ne ya ne epe. Se ne epe si yehu. You're supposed to be. You won't drink good water. The Facebook na me China ni no ono ase ye nsu awie no na esu komode no e na opese onum nsu pa na Honorable Dr. Hannah Bisu mama ma sorry nyame nhyira ogifri ni nsem, and this is the kind of attitude we want. See a carry setting na I think say in the near future e was set tie Dear John Mahama, mpacho timi, wadaro ma papa. Ya fatos na menyes happy we. I think that mesre yem papa John Dramani Mahama, the next reshuffle no, amfa Dr. Hannah Bisu, enye Minister for Lands and Natural Resources. Honestly. Nhyira fan. Me say, Mr. Papa John. Yera John Dramani Mahama. Mr. Wadaruma. O next reshuffle no for Dr. Hannah Bisu enye Minister for Lands and Natural Resources, because the attitude, this is the attitude we are talking about. This is the attitude we are talking about. Che, you spoil water. You're supposed to be. You won't drink good water. Give me. Oje ade ni free ni nsem so o mane nsu awia wo pensu anom yentie no you spoil water. You're supposed to be. You won't drink good water. Give me. China ni wa say yensu awie na wonum nsu oje nsu no Era John Mahama wadaroma me de me passionate appeal ne say ohia Dr. Hannah Bisu bisa no say onye lands and natural resources and now say be a special task force anti galamsey near Dr. Hannah Bisu oba ya santoa
engine ni mu mai bibia be fine. I'm telling you, because I'm telling you say system na say a compromise. China ni ye bold show manim omo tiri hu mafin won nenam we bold eye dan enti soldiers amokọ police amokọ ho enti namunim say China for eye kopim so obi free crime ene be hu say China for Dr. Hano bisu ahwe because wa unkrofo no kra dia we no mani nje ho Nhyira fan wa ahwe kro mo be ma tip of ye be mo bi tip of crime na be mafia because galamsey issue na a whole cartel MPP ni NDC a whole cartel nya de betumi asolve because issue na akwakosi no obi ade ne ho agim Nhyira fan. This is the attitude that we want. Enye kasa ne kasa na ya chichi we ene akofa we ene akoye sei Dr. Hannah Bisu atrese ye betumi ayama na yeyi oba ya asanto akukuduro for ye hia sa anyoma no na minshra chira jo mahama mpacho wadaru ma papa next time no se wo sisem a mama mi enye minister for lands and natural resources enu betumi aboa yen ame etimi akwanim ame etimi afight the issue of galamsey. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 FM. Sisi ayeka say national security